Isano Neseto Isatoa, Isano Nemo Enoti, Peak Uniforms. Yes. Nogo semeri kwa nebuno mwancho muri ndonse asoberete ni kwendete gutwara ritukuria gurigiana ne chinga kicinde chabene ku kwariania asemese ito ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere linkomanyina rari twagusangiririe kuria kete wikaboni no kubori kwa na ikaranso ikende ngwere na nkusansamanire na rari na kwarianirie nyirana nabo kwenda gutubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News waiga sensemeri ya YouTube nabo gutubwatia Ndizi TV News uthari kweba gututweet @Ndizi TV News ekerengerekia hunga kyoturire tinani ngigotonyora na butokanyora gwetera se namba ira se screen yao igokapama na inji guikomweri yora sensemeri yomunwe manyererio nigakorokwa Joshua Auta neriane Brighton Makori. Abibori nigo bagendete gosemiwa na gosegito buna banyare bakwira libagaria bene na kubasemia abana babo anene kra abana babo paraserusa inkakiye iga gukwana negetaseni kya Ndizi TV Esnas Nyaramba oyore omo director w'ikiombe kya Young Women Democrat ni wananyare kawate abuna niherebu yaba ibori kwira libagaria bene na kubara abana babe kro bale asichinga na nene kro bawo chikwenda se skuru banyora buna nigo bayigeretwe chimbwa chingia na balimu aboneka ntubwata abana abange sana bali isko muso abana abakorete form 4 na bali bakorete class 8 mbabugate holiday guchwa bentamba ke kubwa babande ayengino umuyibori kurubaka ruete skuru mikakati kikwa bekire ngo mwana wiga nare safe abantu agutana barabumbare safe no maeta sakor no maeta sagocha use kwa muchwarire ngina mwana onde wensi achwarire chokorende guchabo gawe kamata abu kebe ngobere musigo yago chakoso university kare musigo yago chakoso form 1 kare musigo sayo no muburi nkiota gete. Number 2 ngo sabe society a community yetu andonsi asetore mwana tagasi mabo yogo ominya kumarekebisha omwana no yitonto twins asa kwani oro mwana na magoso morongei ali omoibori oni oro mwana ogotoka sa magoso chabirwe na imukekera nyamuchabe tego chikumana yankyo kwa kiro mwana wanenki kwa boli mwana wane mutata ko babalimu arubuaye acha goita abana babante para asichinga gejejo hesinazini gabaranyaraga kuburi abantu bonsi kubali anene bali barasenyo korora bunanjera kibaranyare ba ukore mechando iri babwateranedie anekro ya nekibuna chisegi cha nyumba niko kigendete kwena kiwane na sorongo rwa gusibono esinansi niganyarega kote bono gosekuru bosemi buna chinjera chabene chitakiri kupe kwa se family gose ase amate iri gukora chisegi cha nyumba ijoja chiareta no na makweli gose chiatigera oyomo ase family iyo chingoma twatugunga kiasinansi nyara kaukwana barorire recently nga abantu abange sana abande bakwengenta abande bagasene kubuturana yondo butoirwa kobako yondo butoirwa moto yondo nachiri ngino muswata na ro nachire abugata chiaramo mubiro mu chiarama 40 something igonki getigari mu biro aye getanachirie
na goko ranki bako buna negento bare ngo ikaransanse bakwanera nengine family na ndekere na ndabage soti kere lakini bono nachiru obutoirwa koboko obutoirwa sino goto obutoirwa bande bakomonu bono inki keendrete wasbate baito my sisters, my mothers, my sons, my daughters, tafadhali utaimuka utaka kumwambush mumroyo bande karama nanki kiagero nyorwa karama nanki kiagero behave na behave onyora ko koranga tempa ya achire igoro mono ekeye swaz moikerane oyo mekerari igoro yo ndachense my brothers tafadhali iyo mwise koyo iga ira mukao ngina mwise ko mino ngina mamu mino ngina mwise kogo ngino tata konde bwensi akoda banta ba batatu musacha gotenga the 3 important women in my life. Number 1 is my mother, number 2 is my daughter, number 3 is my sister, then number 4 is my wife. So by the time mo ikera number 4 uri your wife kararigiria batatu nga bango korukiri okora ucha so musko yo bande how do you feel? So utakira solenga ira nanse kwana nere ke gusinya take a walk oira ngoraigo moikaransense. Dialogue is very important. Enyoni kagere koba ensoti anene nande kagere kurwas chinse chisiko nigo yatoka kerasense meri yo mugonjoro yerase ewodi ya kamera ekeraba menyi bense yo banyara bakorigeria boringa yenyoni yanarteke kuru nyoni yo bolonyero chas chibicha bu mwanchumurire nigo yatoka sense meri yo mugonjoro asebono ya chakiro karu botuki ekero aba menyi bense banyari bakuboria abantu bari batenete chingi chiro sana mone nyoni go ikasense yo eriko ire nyoni ye kare nyoni yaro kana buna nige bwate bitinge osinige bekire binta samogoro aye kagire buna nigo yaruete chinse chesko muri kwito Vincent Nyanja nandate kutubwatira roboti oru ondo chikoronyora senjera yo bukiranu ekera irende kurwa sense ye kera ndete kutubwatiria roboti oru hanene kere nyoni ya tokira sense yo korengana no botukigose na mangana tuikene rimina enyoni ye nigere ya kabere botoka sense yeto ya Kenya ekero botuki bono bwacha kiu kwena kunga yi enyoni ya nyarete gekurwa. Kerabano togotikana nawe enyoni nigo tokwenda nande goikase county ya Nyamira sebona aba Kenya bagendete gwesoki na kulika sim card jabo anekere serikali gwethira sikiombegeria communication authority ya nyargi koralibene buna aba Kenya bari batarigeti sim card jabo nyare bagwesoki na kulika kumurika ito job mangi ni gwatarire abamenyi bari bandete kwirikia ase county ya Nyamira. Ekero amatuko atatu atigarite rinde serikali esieke chiraini cyaba Kenya batererikia buya abamenyi abange banyamira mbeso kia erinde kwerikia abamenyi bense meyomba chengera omoroberi oyo ekiagera no chigosiria oboibi no boriana nikonyora bweichoire twabaira ne irimbi ya mono naindi ebinto mwakorire nali abaibi konyora bachachire bagoicha buna intwa bangina bato sabachi namba cheito kumbe necho besa bago tokoni yitubegete ime oyomo asebali bare kolikia asegetuo gya Samtek Nyamira okorokwa Andrew na tebya abakenya kwelikia mbasyekerwa chilaini anybody who wanted line ya Safaricom and now what the idea are supposed to go any update jinsi chogo update kutoka saa 2 ya mambia mpaka saa 11 hakuna pesa unatoa unakuja wewe na idea yako hivyo tunakufanyia obwoba no kagera okobe buno moroberi oyu no yo kisiasa nigatia mangana gerira abantu bataresokia nande siasa ya chire imenga chira ini chichiko chakole chestu abantu abangina chibago chagutumeka gwakara chikura kura njiri gocha gwakira nera ini era ini yao kole chesta gwetera echi transaction tocho siekeru no mwana utawo gutumira bese gose to kunyara gutumira mwana uri skuru bese ensemo y'abamenyi banyamira mbasabe serikali komenta amatuko n'abateneneri komente kana erinde abange banyare kwelikia mbuye mwaka tumurubiri yase matukaya ndiga momenta ake Kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Joba
Maangi. Ekiombe kerigethene ta marioga since yetu ya Kenya kemusani gobon Kenya rige kubwatuka marioga gujasichi county au kunengana no muteneri bwe kiombe kyo John Kabunji nganyarika watyabuna marioga unika bwatukiro chi county ne chiri chanyarite chikobori okobori gujasi kiombe kinikateru na marioga ni garengete uchigo konya aba Kenya bari bagendete gutwara bokungu bogotaikera amarioga ya. The consignment we are flagging off today is valued at more than 380 million shillings. The consignment comprises of essential medicines ordered by the respective counties as part of the Kenya Essential Medicines list. This list was developed by the Ministry of Health and has recognized the disease burdens in each of the counties, allowing for tailor-made ordering of essential medicines and medical supplies from KEMSA. Besides the essential medicines and medical supplies, this consignment also comprises of orders that cater for specific, that will deliver quality health products and technologies that boost positive health outcomes for the national development. This morning, we are flagging off supplies headed to several counties, including Kilifi, Marsabit, Tana River, Baringo, Garissa, and Samburu. Tekerense ya Kenya gendete gutwara mujando bukuro kwa maguta gusama na barai bali bakurie birugo au bya siasa nigo yabairire gusini gobanyale bagutwara mujando anene kerobono batari kunyara goikase bawe yakerekoko bono yeirire yo kurie kerogo ase county ya Nakuru gose ward ya Masi county ya Nakuru county ya Maikana na Shaba imeye county ya Nakuru hairini njeria nyale kagoteba gusanyale kagonchura gutumia higali na gojaka gutumia engamia erigo ikera bamenye bense meyo anekerendete go yakerekoko yokobo mwemusie we ward eyo ase county ya Nakuru. Njeri Koech. Mi nimemaliza university, nimesoma hadi university, nilimaliza katika University of Kabianga. Ninavaa MCA Shabab Ward na the reason as to why natumia ngamia is because ngamia ni ukiniangalia hivi mimi ni mtu humble, like sina pesa and all that, so the only thing I could afford kutumia ni ngamia. Apart from that, unaona kama saizi for example venye hakuna mafuta and all that, mafuta imekuwa bei kali, so unakuta hata hiyo pesa ya kuafford kuweka kutafuta motorbike hata uweke mafuta ni ngumu sana zaidi. Alafu pia ukiangalia the reason as why nilichagua mnyama ngamia kumtumia is because ngamia ni mnyama humble. Ngamia ni mnyama humble sana. Apart from being humble, ngamia ni mnyama anaweza beba mzigo for a long distance bila kuchoka. So hiyo inamaanisha mimi nitakuwa humble kwa wanashabab na pia nitabeba mzigo wa wanashabab bila kuchoka. Nika feel like because nimekuwa nikitembea door to door nikiomba kura, sikukuwa na uwezo ya kukomboa gari and all that. So mimi nikaongea na rafiki yangu vizuri, nikamwambia anisaidie tu ngamia leo ama hata kesho, like at least niweze kufanya nayo campaign. Nasema kwamba manze hii ni initiative fiti sana na hiyo strategy imekuja poa kwa sasa hivi, ile mafuta watu wanateseka huku nje, unatafuta other means kufanya campaign. Unacheki ngamia, mapunda, masenkia hapo zimeishaisha. Sasa hii hiyo na tunasupport my dear wetu manze come through. Nomination ni 14, kila mtu atokeleze na wafanye peaceful elections manze, watu wasipigane na kazi iendelee. Kwa ma youths manze tunasema pia mkwe na amani. Kiama ODM ase county ya Siaya ni gobono kia moire ticket bauru tuoma kujigurukia bendera yokurie kirukyo bagabana ase enseme yugo sase county yuga kubwa gose nomination gakubwa igoro gakubwa chikura lituku ligoro akero bakorete obochori obokase enseme yo ni gobono alire ira yugo jikwena kibuna abantu benseme inkokonye kabale nanene karatebuna gosabulia abakenya bonzi gochikomosiro muraiwe kiama ODM rera murodinga asiganga yayo ko murayo gatano asense yaito ya Kenya wa kufanya uchaguzi ambao umepatia chama chetu heshima. Tumekuwa na uchaguzi wa amani, tumekuwa na uchaguzi ambao naamini utaleta familia
utaleta familia ya ODM wote pamoja, kwa sababu lazima tujikumbushe hii imekuwa tu mchezo wa familia ya ODM. Lakini baada ya hii tena tunataka wote wachezaji wa ODM wakuje pamoja, ili sasa tuangalie ile ya tarehe 9 kuhakikisha kwamba chama chetu kinapata umaarufu, kwa kuhakikisha kutoka kwa MCA, MPs wote tunaona kwamba tunapigia watu wa chungwa. Lakini pia cha muhimu ni kuhakikisha pia Raila Amolo Odinga ni free. Bauro toma ni gakorwa se county ya Busia tariri ya sia yabana na kagote baburi tangan korende ni ojuri gerugi baga bana se county ya Busia ekra abuete tiketi yoko yekiama gyodia mabufurit ko rego rekro dos kabosio chinse jirichia kire no murakera mono ni go chanyare chikoboli gwa koligia chinjera chia bene go sinjera chekerero erigo koro mochando yo yanete go kubwatira ni chinse chikorengana ne byombe ao bakorawa ne kyombe kirikia ikadi Dr. Walknig ego brain amo na noli UNDB Madam Gosmels Elsad Kasal nigo banyare babate na chinse anene chirichi Africa njitakire kubeke meroro yabene kwene kibona njira yekerero ngo tumekwere eri gukora umucando bwo murakera asensi yetu ya Kenya sibono bo igona ndi batete buna ense ya Kenya nero nigere gati jinse chirichi akino murakera umonene ekere Brighton taratwa ase kigetambe ke mbure taratwa korengana amatuka maige mbura ya gaturo mutinyukane umutinyu gatatu korende nigo murakera kwente kwa kachinse au meyense ya itwenkima. Have actually a great opportunity in the 21st century to leverage the technologies, new technology. We live in a new era. This is the era of the fourth industrial revolution. We have a wide range of new technologies that are made available to us to be leveraged, to be utilized to address long-term resilience issues. In the Horn of Africa, we see that one of the critical issues is the issue of water. We can't have agriculture, we can't have a healthy agriculture, healthy harvest, wash and access to water and sanitation without water. Water is one of the key issues, and we see that new technologies, including space technology, Earth observations, are technologies that can help us to resolve this issue once and for all. 29 million people are facing high level of food insecurity, according to the latest expert estimates. Already 15.5 to 16 million of our sisters and brothers are in need of immediate food assistance due to this drought. This is 6 to 6.5 million in Ethiopia, 3.5 million in Kenya, and 6 million in Somalia. In the southern central part of Somalia specifically, the situation is very. Abina na Korea nasi jinsi jiga korinde yona chikora ka jinsi 14 chikwira na semese ya mangana mayinko manye mna mange na ndete gwate ka imena isko ya usino kubori kwa nagendera kubwati mirobiri ite ya Ndizi TV nero bwansumuzi kyari kana gita seni ya chiri ko ka semina okwereria bunanga kya mangana ali ngakendete gwate ka imena isko ya usi toko ya chunjugere na koretera kurusi na komenta konde gutayo igo gendera kubwati mirobiri ito anena sense media WhatsApp ya Facebook na bagotonyara Ndizi TV News boiga sense media YouTube na bagotonyara Ndizi TV News boiga kerengeli kia na buku gituma gwetera sinambe yara seskin ya igurabu na butoka kenyora ni nambe iboigo nera sense media WhatsApp ekorota gototumira WhatsApp message na buku yatumie nambe yekera nera sense media WhatsApp bugo enda kubwati mirobiri yito kiara Ndizi TV nero bwansumo gusi oyorenga sense media yumuntu we manyererio nigakorwa Joshua Auta neriane Brighton Makori twara litko ligia.